Lokachari henlo ke amoyarbu lapen tok langle ave te pir theta che charche la posona pura hosi torte apam LP skula longa thanbang nayan mani saikya ke lo than the pin pensi achiklo jonwangta bainong chodengbom Karbi Anglong Autonomous Council of Han lang plotsi torte apam LP skula long thanbang nayan mani saikya ningkan kep tok lang thandam te pin pen achiklo jonwang bainong chu entera pisita Karbi Anglong Autonomous Council atum thangta chupuhar he lahai alam chini si KSC atum pen I school along an humri dam si ahok alam chini dam last of he KSC atum pen rongkhang education block along block mission coordinator hunmini bongrumpi arideng nayan mani soikya torte apam LP school along loki thandam dia putha tokjur pen pinpura lo pajeldam Lapen ahok pet akang sai kapado ponjia phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Education Minister Rones Pegu, Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in charge Richard Tokbi, Lapen DC West Karbi Anglong Atuma Phan Panongsi, Pinpura Lo Sitame, BMC Aridengsi Pajer Pono. Bon sitame ahok pet kang sai mate voreng pen kang khan ponji kalisi torte apam LP school pen R2 ki kang LP school along si transfer thurong alam KSA pen asapta chedon dun thek thek lapen jongsi KSA lapen torte apam aratum ke hang jongsi sarkar atum arjuje purote kiwang jia pora hot sodak akang sai kapade ponji pusi KSA Central Committee kong chunbang biswa jyoti teron pen pherang kya mayalong ningje Doklang hin pachihung nangi protangte lothan bang atung nese nangi lapen lothan bang tung labang so arpu ka cheklem bang kanang tum matha lason apor hurfi iltum rong rubolom kamhur kahumri dam pen kelong bang la pusong lo je torti apamalong athan bang nen mani sai kya pu bang pu bang ke 2013 pen pinianian 2021 suta mera langli labang so duty ka cheklem clear long bang ke lake Rara dun suta mela bangso alam thi bang cikrak lang kon lo lapen labangso school labangso havar kapaching thur nangji sia mandir labangso kapaching thur ja saemo lo jasmet sarkar pe nang apale afan do suta mela lang libang ke school long nang humri repin a class ke ranji ke apia lambo lapusi chupana hoga lapuso fel tum berta long lo sila pusona por hotel tum suta me tarik fir ke narke September chiklo 2022 labang suan itu district primary education officer apan BMC arideng isi complaint petition alu pajero labang so complaint petition al tumha nang pajero ji lahen lo lapela so lo lo mang tu mangke piloma chief minister of Assam hantal tum labang so lo pelelo education minister hantal tum labang so lo pelelo lapen Karbeng lo chief minister dia ikha chief executive member ati hai tulurang rohang hantal mel tum pajero Lafon ataksi Karbeng Autonomous Council along education IEM ake hai Richard Tok bihan sudah meltum labang so alok sudah me dak pilidun lo la nayan manis te kya pham il tum kache so mate hawar hapat menai pula bang so putha gel tum complaint ki piali bang ke la transfer alusi tum long chor lo lage ke hai Ram Singh Taran DPO district primary education officer adu dak lo bon kusin tum matha lasi labang so kache man long pop Kopiat hiloma labang so alam boy bangke ni tumpan prabjin penangji lapen labangke jong si labang so lo ching seksi putan labangke il tumange kacha so nangi pandang che seking sedalo lalo only for education sector paching thu nang ku bangke tum tu melake kahin no gali pola kacha dom dunji sita aja ka system lo tum kathe gam lo ma katik ku thipik pi mon langdam na pharan ke ma diklop phanan to torti apam lo son Department hin pen batai ka ngoda kedam hada ara phan intimation kache tong dam pen batai ka ngoda lam ke long dam lahai to siltum langdam plotang te already failure labang ke pini ake hai EM Richard Tok bi labang so lam kaning je chot khule ke chogali lapen inspection ke dam chotle skuli home along ke do problem ke solve jile puta gali lada kupilo ma iltum ke dorde phupi bang ke halasi pichun pinai non than bang abedin than bang pedo na po lapen than bang dam de din fita me lahai fita me a report bang envoice action sudah me anandi non asom kopai ka lang labang so action ke bang ke tum ke pin purnang ko ke bang ke lahel je pini ke
thanam de ningkan kris cap kris thanam de se tame punishment bank la ke piloma transfer chot program la bank el tum mission 25 bank chunchi la finil tum pen bank lan si pachini chelo sedam hala haya putha khana tum bank lam thiningi ji ningen ko bank piloma don dasmet peda bank karbing long tum mas kan fil education department atu amina ngasai ka check claim ka select la pen chelang tum me responsible non son thanda ngatum sedame la pusona sai chok claim long poblo negligence bangke non do ko la sidil tu menang ke la soda kan dang pinrem lo alang tu pon se education sector banga paching thuna itu dang ke just me thang dang tum than lang pe menang la pen ke ong do thang dang phan tum ka pinrem pu gali than dang tum phan tum ta man peng pi la pen tum ta troy payment ke ma than bang ave te pin le bang so il tu malong ri ta me atur long le pu tum chini pin me ta me e jhak than bang tum than bang ke il tum pin purna ko chi la pen non just me pe bang ke la bang so I stu bang ke piloma torti apa English ME school along at Hanbang labang so ay su putak jasemet department atu kelang pang kreda atuni sipini parang ke mai fitam nonton mating nonton panan chup panan ko bang duty negligence lapen kapre enumelis ke do ko ajoini lasilaso nonason labang noyan menisa kia puat Hanbang asono siltum karbiang long along habat ardu atokan ulo fitam le puson dugo malang putang tel tu mangke ildu makhayo semado mangke kana ho to war fidamji labangal tum ning thipi galam lo la sila puson peche plan nang ni pile tum karbil locher le aso hin mangke district primary education officer bang phan labang so lo kapali bang kar jasmet ing sai bek nanji labang so than bang phan nen mini sekia phan ing sai bek nanji pusil tum mangke tame pachini dun lo se tame pini ko pai kalang no bang pilo ba karbing long atun mas council education department hin pen se tame labang ke RDGP pen labang so ISU bang ke thangat akenang sot abi pisalang tu matharong lasto pena jeni ko pilma tarik troxy ani bang ke Oktober achiklo tarik troxy alang tu bang ke nan noni sekia bang ke 10 te tarik ke bani bang ke pilma nan meni sekia bang ke punishment ki physically mate ahok pada kang sai ki physically si labang so hawar pen harlip kapre gat pier hilong kapre gat arong lo ke ponji phansi bor irong lo lapu bulkan ta kang sai ko nalo dagal tum thegam lo lapu kale nai pusine tu matha laso posila banke dake DPO da ko pine kachera blok la puson to ko mal to mon thini mil puson il tum non alama man klaro je ningkan ke kresi lo than am de pina than dang than il tum kar bilo charle so mo empen jongdun tang da ka phita ko piloma department na hutum banke la banke si lamso kon pemandat banke la ke ko paila no thektik lo fita labang so kang file tum long bek nai labang so kan saya tum long le putan lake karbiang long tum mas council education department na he mathing no fitam el makel ke dharna gang ban ke chenglo democratic abi pentum ka che song bangal tum ke pang cheng ponang ko tum tum pachini